फाइटिंग के फ्रेंड्स ऑन संतिनी नलाइनाय सिनी टीआरबीटी नि जे टेट नि तिरवा टेट नि ऑनलाइन एप्लाई खायनानि जे सिस्टेम बा प्रोसेस संतिनी नलाइनाय फ्रेंड्स ऑन नरंनि जे कुनु गूगल हायके गूगल कर्म थांगिनि नरक लॉगिन खायदि टीआरबीटी नैनाय टीआरबीटी नि सार्च खायनाय अमतिके फायनाय अमतिके नुजा फायनाय अ जागो नरक सिलेबास रक नोटिफिकेशन प्रीवियस क्वेश्चन रक हायके ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ टीआरबीटी नै अ जागो नर थांगि क्लिक खायमानो हायके बिनि होम नि जे होम पेज नि वेबसाइट अ जागो थांगि नरक क्लिक खायमानो अ जागो क्लिक खायाके फायनाय हायके अ जागो फन खायनाय अ जागो खायफुंसिनाय आं डाइरेक्ट अ जागो खायके अमतिके फायनाय और जत बिनि नोटिस रक फायनाय हायके सिनि अ जागो एप्लाई ऑनलाइन होनाय अ एप्लाई ऑनलाइन क्लिक खायनिसों अ एप्लाई ऑनलाइन क्लिक खायके अमतिके फायनाय बिनि रेजिस्ट्रेशन खायजानाय फ्रेंड्स रेजिस्ट्रेशन खायजानाय फायनाय के अ जागा ताकैसे कक सानायो आं जारा जे थानाय 2019 जे वन टाइम रियलाइजेशन नि आफुर जारा डेट रेखा बा एप्लाई खायके बरक नागे आफुरनि जे यूजर आईडी ताइ पासवर्ड बायनो नरक अ जागाव पासवर्ड ताइ यूजर आईडी रोय अ जागानि कैप्चा रोय वेरिफिकेशन कोड रोय नरक लॉगिन खायमाम फिरो जदि पासवर्ड पगै थाङा के नरक फरवर्ड पासवर्ड दै खालामावना आईडी बायनो के आईडी बायनो लॉगिन खालामानो लॉगिन खालायनाय नरकनि पासवर्ड चेंज ना खायफिनाय गागामनो सालिया कटालखे बाहाके रेजिस्ट्रेशन खायनाय जेहेतु कटालखे फुरमान बागै आं सासिनाय जों yang new user registration or new user registration थां फिसा खायनाय अ जागा फैला नेम निजिनि नेम आसिनाय कैपिटल लेटर बसैदि फ्रेंड्स ऑन फुल नेम आर परे ईमेल आईडी रेडी आर परे निनि मोबाइल नंबर रेडी ताइ अ मोबाइल नंबर दंगे नों और रिमानो रियाफनो कुनु गया के निनि अ जागा डेट ऑफ बर्थ मासिनाय डेट ऑफ बर्थ सिन्दी आर परे नों और पासवर्ड सिन्दी दा पासवर्ड बाहाके सिनाय नों निनि बुमुं नि जे पुइला रमदे पुइला अखर के नों जिकुनु एम बाय फान थाङा नों एम गदर रखा ताइ बादवाकि नों सिगन बाय सै निनि बुमुं सै नों जिकुनु कासे सिम्बल @ रफान रोय बा निनि डेट ऑफ बर्थ नि जे लास्ट नि 1994 फान घटा यतिके नों एग्जांपल के निनि टाइप खादि अबन नों अ जागो टाइप खायपिदो सिमन न जागा जे टाइप खालामनो अ जागा टाइप खायपिदि टाइप खायबि के नों अबन मुतनार जेसे के पनो के नों अ रजिस्टर नै जागा नों क्लिक खायके न रजिस्टर खानाय रजिस्टर खांके निनो अमतिके फायनाय मेसेज अमतिके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नंबर ने अ जागा फायनाय अबन सैपन नादि हायके नि मोबाइल फायनाय नि पासवर्ड के जे थासि नों टाइप खायमनो abno nang yango user ID o je number no abno user ID o type khalaye je nang hasing password type khalamani password no type khalaye tai or verification code je or tamono abno jaga type khalaye login khayan ke no finance ni amtike personal details fill up khajang nei finance friend jo personal details tam rana nang pula ni father name ready pura capital ba ni babu no mong sidi or ni mother name ni amun bo और मेरिट इन और मेरिट स्टेटस नंग और यस रखा के इन अजागवा नंग जोदि बुरै हिंकिनि बुसाइनि बुं और मासिने स्पाउस नेम जोदि नंग चला के इन बिहिन बुं और मासिने नु रखा के नंग काजे नु रदि अजागवा नु रखा के और फायांगनाय जेंडर नंग चला दा बुरै अमसिले खाजि अजागवा आर फरे कैटेगरी SC ST UR बाबो ST KST आरपर नों फिजिकल हैंडिक्राफ्ट माने नों खरा कम्पा जे कुनु काना आमहेरब नो रेडी आरपरे नों दाउ जागिरे दा खलाय दं SKS नो कनो रेडी आरपरे नों एक्स सर्विसमेन दा माने आगि जागिरे खाय फाजक दा SKS नो कनो निनि PRTC दा दं निसंगो PRTC तो सिटिजनशिप बहनि मानबनो यस रेडी नों जदि 10,000 डॉलर जे 10,330 डॉलर दा सो SKS नो कुनो रेडी और रमन फरे नेक्स्ट रेडी फ्रेंड्स नेक्स्ट गे फ्रेंड्स जारा आं नंग ताके सानामसंग जारा आगि रजिस्ट्रेशन खायजाक borok login खायमाने परे borok update मा खायनाय अ जागाव सिमे update खायजांनि फायनाय borokनि 323 ता ना हानाय दामो हानाय आबसिमे update मा खाय
registration no go sung next kha ke sini phane communication details phane sini communication details phile khajane phane o jaga pila o tonga house nong hai ke route hai ke landmark jemon nom ni nogana o school log ba nini ongnawadi center rok am hai tong ke redi near je school gom jikun school gom tong gan tong redi ba house ko ni tong ke redi jekun bazar tong ke bazar bung rok di mana apor ni paran bung or di post office ni bung redi district nge or select khajang ni phanya already khai ke or bo district select khaimon por subdivision wa hanya or sinkan ke no o jaga sinkan ke no select khajang ni phane select khadi ar pin nong ni or je pin nong tong pin code apno sir din in address same kan ke na permanent address ta present address same kan ke umdo permanent address ning present address same kan ke na or click khai ready click khai ke friends on nor o jaga je permanent or jaga ne chini document to gabon fill khadi or bo apno fill khadi friends on ke or click khai ke na o jaga apno automatic select khai ke na yang thangai next so click khai ke na omti phaisira ni option nini photo upload khai nai phainai o jaga thangai ni o jaga choose file mo jaga thangai nang photo select khai ke na phainai in photo o jaga wa nu jaga phainai photo upload khai ke na okay arpore oro ke signature choose on thangai nang signature ni file sobai ni nang apro signature select khai nai or nu jaga phainai upload khang no ngene oro submit khai ga ngen sinai submit khai ga ngen phaisai friends on omtike nujaga phaisai ni hai ke omtike nujaga phaya je kuno mistake ta ngen tesa id login ma khai ni inke o jaga thangai jori ni je registration je sing asa khai mano nang abno tesa edit khai ni ke nang khai mano friends on inke jara paper 1 paper 2 borok to jara 10 pass zero sirnai borok ke o jaga thangai login khai borok o jaga thangai borok edit ma khai nai edit borok khai nai je 10323 teacher da na onyoda abo jaga simi update khai gang no te submit khai gan omake phai pinai omake phai gang ke friends ni ni je fill up khai mani registration fill up khai mani o jaga view muro nang rei check khai ni mona thik dat kuno bulta tong bul kare hinke na o jaga edit khai bulta ke khlai mano gini ni active season tam tong na yor nai puila o jaga sing active season mangka selection to the post of undergraduate teacher 1 to 5 ni bagai o jaga apply khanya ni bagai active season ko link phakya apply online ka or paper 2 ni bagai bo jara pass ron bagai apply khanya ni link phakya tolawo danya dinoro yang tai STGT 9 to 10 teacher ni bagai bo or phakya apply khanya ni online ar pore STPGT post graduate teacher ni bagai bo or phakya o jaga fees ja tongo omto jehetu paper 1 to 10% ron bagai se paper 2 10% ron bagai se apply khanya ni o jaga general long ke 100 taka SC ST physical handigro 50 taka marne bong fees o jaga bom tuni sem ni jara katal porikha na ro ke STGT tai STPGT ni bagai o jaga ke UR rok na ke general long ke 300 taka SC ST tai physical handigro 200 taka oro bo sem to sem no angor jehetu PGTO to onek borok rimalia subject wise godap korni bagai second ni bagai hingga angor STGTO joto motamuti remona bagai obno fill up khai funsinai oda online apply online on click khai sung phainai omtike apply khajane omke phainai ojago nang bo subject nai social science pure science na bio science or phainai nang or select khai nang phainai social science angor funsinai social science select khai ojago ni qualification busuk ni graduate haiga post graduate khajak da 45% manai haiga 50% manai tong ojago nang tai B.Ed khajak abo ni ojago select khaji ni je qualification milo mote or select khai ke gan yang fill up khajane phainai ni graduation nang BA ki BA BCom ba BSc ama herogo or fill up khajane bagai ni phainai je graduate sonne nang bo unko university graduation khai tir university rekha jago bo college nang oro MBB college ang rekha bo yara pass 2011 ang rekha no se janja moti rudi ni college of nang BA complete ung pur total besang mark ni porikha rekha 1350 taka 1350 rekha total mark besang mangka abo rekha o jaga rekha kena automatic
automatic percentage yango phainai bini sathai o jaga tongo amno kuno check select khaina nangya do okay তারপর পোস্ট গ্রাজুয়েশন নি ফাইপিনাই যদি নং পোস্ট গ্রাজুয়েশন বা এমএ পাস খাইজার অঙ্গা কেন মজাকে ফিল আপ খাইরাদি নং শুধু বিএসসি মিং হাঙ্গেন তো নং তেকুন খাইয়া নাঙ্গিয়া খাইজা কেন গরে ফিল আপ খাইরাদি নং বজাga এমএ খাইয়া বা পোস্ট গ্রাজুয়েট অফিস খাইয়া তিরফা ইউনিভার্সিটি রিকারা বইয়ারা রেডি তারপরে বুসুকনি মার্ক নে एग्जाम রেখা টোটাল তারপরে বুসুক মার্ক মাখা और तक बुसुक मार्क माखा রেখা কেন और यांगा পার্সেন্টেজ অটোমেটিক ফাইনে তাক বিএড नि बारे बिएड o jagao nang बिएड नै o jaga already sejak phainai bo year nang बिएड complete khaikya o jaga year city nang bo university na hoite nang बिएड khaikya university already bo बिएड college na hoite nang बिएड khaikya dedi abo nge बिएड college amo government da government ya abo or yes no ready arpore NCTE ni approve manjak da BEd college abo yes nordi nur khangke accept nglat friend chong yes ready nang busung manka ni BEd to busung ni reman exam total busung ni tong ni tai busung manka ready ke mark kan yang percentage automatic ngphane yang highest qualification nang du joti porijak oda graduation high post graduation and above ni si phane nang jori graduation khaja ki graduation similarly post graduation khajang post graduation and above no sile khainai kunai nang submit khainai submit khagang kan final friend chong inom tike mujab khasinai edit application da khaipinai nang finalize da khasinai nang thik no tong nang finalize khaimana final thik bulung kha nang edit khaima bino e finalize so click khai gang kan final am tike khasinai ini je college ni details stock fill up khaibani o purano ga khasinai o jagwa nang arpro finalize so click khai risi nai finalize so click khai ga ngeno phaine amtiki kaisa pop up on phaine once you finalize you shall no longer be able to edit your application mane nang tai finalize khai ga tai ni application edit khaimi ani sawa gaboi nangoro jodi mistake rung tong nang cancel loi khaimara ha ke nang thing tong nang okay ra khang keno apply khaima sinai ge aro click khai ga nang thangsinai ni finalize thangsinai after ke nang phasinai ni make payment ni payment ma khainai ni payment nang jodi SC/ST ba physical hane gra ga nang 200 taka payment ma khainai payment make payment na click khai ga sinam ti khainai ni ro bum khainai ni apply khai dang nai ba phasinai ro mobile number email id phasinai ge ba category phasinai busi ga phasinai igor nang pay sinai ga kino click khai kino khainai ke ni o jago ATM ni ko debit card tong ke nang ATM or ATM je number apne ki type khajo jago je expiry date ni man ready or po year ready apore je ukolopo ATM ukol tong ni CCV number apore ready tan ni bung roi make payment o click khaga ke ni mobile OTP ke nang OTP ta type khaga ke payment complete khangke nang ni acknowledgement of print khanya ni friend jong acknowledgement of ba he ko jinda khanya kare nang o payment khai pai nang print khajar mai hono ulofano ni login id by password login ni login khlai nai ni acknowledgement fill up khaima ngen STGT bo khanai PGT bo khanai ngen deisa ma thangwa ni homo thangai ne nang odaga thangai lobdi odaga thangai nang yango ni STPGT ba PGT ni nang odaga apply khaima ya maita different song jara paper 1 paper 2 nai ro ke kono problem kare same process no or apply online khaim korni ni details ni qualification details type khalang ken ong khango ngani ni tam ma sinai nang date passing mani ni roll number dan ni date of percentage abo type ma khlayo ngani ni qualification ni details percentage ro ab type ma khlayo asang no submit khai kan ngai thang mo kamongkha sini date apply khaimani process nang jodi no amno kare bujhe tong nang comment khaising mono ngai asang no deisa jotono hai hamai